Membu Krumzari, Impact News ki aspiring candidate miyang tarbi punang putram oksari. Ako nga si unazagduri aspiring candidate si Fast Khundrapom Assembly Constituency da BJP ki mirip oigani hana thorogliba adon ba S Manglemjau Singh retired IGP ni aduga 2016 da IGP on retired tokibidi mak ako gi 33 years police service MPS topper oina 1992 ki base ki oina thabak sang mutungda sahi kuntraum doi Manipur police service thabak torom mutungda 2016 gi habidi mamang sahi mutungda IGP retired oina akogi pothakram mutungda BJP da yaudana hauji BJP ki state executive member oina lebiri aduga mahaki qualification BSc geography honors MSc in geography aduga integrated area development in planning of Manipur Valley habis the research work su sathakre aduga akogi Thawbal College ki oina su mahak akogi lecturer oina geography gi subject ki lecturer oina lerame masigi mathakda drug amasung aranba wakhalon dagi lapthok na pambai hana 1987 da akogi drug ki related oiba lyric ama phumbi tuna over 6000 copies su akogi प्रजा म्याम दा फंगन बंगम खरे ओजा बु तराम नक्सरी एस्पायरिंग कैंडिडेट ना अदो ओजा यामना अखोइना ngakna phauze se handaksi akhoi police ta leramba akhoi active service ta leramba myama Radhesyam adagi ex DGP Joy Kumar yauna oja su IGP oina potha khibani adu 33 long years Manipur police service ta padana work through mutungda rajniti da khongdara ge habigi wakhalon amakak lai se kari wakhalna lising orga rajniti da khongda ber khabun sarjan masi ki matang asi angang oringedi ge hauna ai akhoi Khundrapom Kendra akoina awang lam hare khangni si porabi da ipoksa bani adubu akoi lamdam se da angang woni de hona bhot kom ka lak pa se akoina ujei adi matang matang holak tra sum akoi gi tam ka hokre adugu lamdam si gi sakhat thorang gi phibam praja gi sendung gi phibam aduga samaj gi khunai gi social condition si ipa phagalakta masina maram oiraga akoi gi thamoi nungda akoina laik ta masatpa matam da su akoi porabi da leramaga su mathang mathang ai khurai da satna adi mathang mathang sum akoi gi adi ni mapa na sakhraga laik tamdana leiba matam da su akoi thamoi nungsi da akoi lamdam sigi maikai sigi sothari ibasi amuktang di ai yam kana masigi seba tokjaning ba phugatning ba aduga lena lena na akoina development ki matang da ngasai gi nainari ba mayam akoi gi rural development ki maram da nainari ba mayam adu ongtang practice oina thabak oina onthokning bagi khudong chabadu ongtang loning dana ai yam nungai tana ngasai gi khanga ga sum lakba adubu handakti akoi retired tawramdai oibuga loina Narendra Modi gumba yamna ngasai gi masagi sacrifice ka loina praja gi miyam gi amsu leipa ki damakta tawlage haiba wakhalo lamaga loina sabke sath sabke vikas ena tholp basiga ngasai gi aina tamjaru ba development gi related adu rural development ka related oiba adu gumba masak mayam du manaba thong kya ngasai gi development issue sina agent political agenda oina lakpa se ida ai ge hena inspire phangdana ai yam kana masidi da sanghin jarpa oza du maru oina khogi rajniti sang bai mayam na huji kan khanri posi akhogi sakti well fame power prestige phangdabani habigi wakhalon ma lei police service am kuine lebre aduga rajniti da khongtra bose praja myam na khali wakhan se oza masi ogi dei ra kain amasi aigi damakta di amasi khenaba lei maramdi hana ngasai gi angang uringi de hongna ai khogi khudong chadaba kya na aina matam chana raniti da directly aina sangdraga su aigi wakhal da will power da aduga thamoi nungda maisak amaga luina na akhoi gi lamdam asi amasung maike asi angdam sengbat pa da saruk yajige habi wakhalo lamadi leiba maram na ngasai gi haidi wakhalon sing aduga di aiga khenare masidi ai di complete dedication ga luina na akhoi gi praja gi amasung maike gi amasung Manipur gi angdang di ai leiriba samasya mayam si tasiyang na face to face thengnaraga akhoi gi matam da angdang khara hena phagatpa adugumba khunai ama aduga sendung gi punsi ama aduga laik lai sugi maramda knowledge gi maramda hena phagatpa adugumba khunai ama purakna bo hona gi haiba wakhalon si ai tatan lai saki bani aduna adugi area aduga khitang khenaba lai yam nunga je wakhalon da praja gi seba toning ba musum kendra si chawkhar haning ba awang ba thakta pugar haning bi wakhalon ma leiri bagi thamoi dumudi yamna ko appreciate tawje oja du hojik khondakpam kendra si yengo tamda kendra amu eno life kanda magi issues and challenges problems se kain na lowe lamdam sida leiri baji hojik akhoi ayamba na akhoi gi lawmi sinmi gi jaga ni aduga hairiba lamsi awang lomda leiba maram na irin turen na mayai da cheli aduga kongba turen sina maning lomda akhoi gi ising thembi de gi horaga kongba turen akhoi imphal lom tagri sini aduga amara nongpok lomda na akhoi gi sahi chupa ising chen ba turen di yamna sawdruga su akhoi gi khamelo stream ina leiri hairiba iril turen aduga kongba river upstream aduga akhoi gi
खामेलो स्ट्रीम अहम सिगी इसिंग असिबु टेप तौरगा अखोई प्रजा की सेन तुंगी फिमद फत्रीबा लौ सिंगुबदा साथो वालिबा पुनमक से सही सुपा अखोई की इसिंग सि पी लबुक अमसुंग लबुक लमांग अदुग हिंकोल इसिंग सि पीरगा आहान मक्तदा अखोई की प्रजा की लौ सिंगुबगी फिबम सि दैद हेन सही सुपा मल्टीपल क्रॉपिंग की खुदोंग जाबा पीदना मागी सेन तुंगी फिबम इकोनॉमी सु वांखलनबा अदुगी मसी सोंथरिबसी वांखनबैदमक्ता मसीगी एरिया सिमा इन याम थुना अकनब मोंगदा पाइखचनिबी वाखल लई असिगो लोइना लोइना अखोइना सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सि तौगे हाइरगदी अखोइना एजुकेशन सि यामना मरु ओइबनिना गवर्नमेंट स्कूल मैम सिधरइबा सिसु हिंगलनबा अदुगा लोइना लोइना केंद्र सेदा अखोइगी आइडियल ओइना गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल अमा छात्र लिसिंग अहुम दगिना मंगा गुंबा लेबा रेसिडेंशियल स्कूल अमा लिंखलगा मदुगी मनुंगदुदैदा अखोइ अवांगलम सेदा फुटबॉल सानरोय अफबा यामना लई अदुना फुटबॉल ग्राउंड अमसु लेहनबा मल्टीपर्पज हॉल अमा लेहनबा अदुगा मल्टीपर्पज हॉल दुगी मनुंगदुदैदा सही सुपा अखोइगी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गा खुसमनरगा स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग वर्कशॉप सेमिनार असिगुम मयाम से तौहंदना अखोइगी लमदमदुदैदा अखोइगी केंद्र सेदा कंप्लीट एजुकेशनल एटमॉस्फेयर अमा नॉलेज की एटमॉस्फेयर अमा अदुगुमा पीरगा अखोइगी थबक सुबगी मवोंगदब ओइरबसु अदुगा लाइलाइसुगी थबकदसु पुनम असी मागी स्किल से अपग्रेड तौबा नॉलेज अपग्रेड तौबा अदुगा एजुकेशनल एटमॉस्फेयर म पुरक्तना लमदम सेदा हेन फबा हेन सौखतपा सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन द ट्रांसफॉर्म तौबा अदुगुम्बा अम पुरक्के हाइबगी आई अचेतपा अकन बथाजबा अमग लोइना ना इसंग सिंजबन ओके जे वखलोन जाम फजे हाइबे एरिया सिंग ज लोइना सोथदन लेमे अदुगदी सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पुरकनी एजुकेशन सेक्टर द पुरकनी स्किल डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर ज मीजिंग संगने हबे वखलोनी अदु याम फय हजिक लेबे फिल्म सिंग द अखोगी प्रजा सिंह की पेंदब कहीं तो प्रजा सिंह से ओजागा अखोगी मखोगी तोटना तीनबा मखोगी ग्रीवांसेस मखोगी पेंदब मैम हजिक लेरिबे एक्जिस्टिंग एमएलए नत्रगा अखोगी पास के एमएलए मैम सिंह सिदा पेंदब केंद्र सिगी ओर फिल्म सिंह दा ओजागा प्रजा सिंह सिगा हकथेंगना उनबा मखोगी रेस्पॉन्स मखोगी वाकट करी करी लेरे मसी लेरिबा पोजिशन सी अखोगी हानगी लेरंबा सिस्टम असिदैदा अखोगी इलेक्टेड का लेजिस्लेचर का पीपल का कमायना समनानगदगी हाइबगी फॉर्मूला अमा लेते अदुना भोट ममांगदा भोट प्रजादा करिगुम्बा मोइना करिगुम्बा खरा पिसलगा भोट लैबा अदु भोट काखरगदी प्रजागा रिलेशन लेनद्रे आई प्रजागे दरकार लेत्रे हेमंगदा अदु मोइना खंगदबसी डेमोक्रेसी की मनुंगददी पीपल इज पावर एंड पावर इज पीपल हाइबसे मकोइदा ज्ञान लेते मरम असिना प्रजागा लेजिस्लेचर का समनदे माना तौनिंग तौदना लई मसिना मरम ओरगा प्रजा की वाकत ताबीदे मरम असिना प्रजा का समनदबने प्रजादा यामना खोइसाउनब लई अदुगा करिगुम्बा स्कीम अमा तौखलकपा डेवलपमेंट प्रोग्राम अमा पाइखतपा मतमदा मागी ओन विलेज डेवलपमेंट कमिटी लेरिबसी दु भावबोदा ngasai tawriba scheme adu project adu kadai digi lakpa phanno lupa kaya gi phanno kayam changna sagada buno haibase mayek sengnam da khangan de maram asina praja punam angna manung da khoisauna na lei magi on meni na leiriba mising du bahauda kanma matam da mango de thadu ga senji ge haibi wakhalon ge loina na lei aduna hojik hojik akoina BJP gi yamna kanna sanghala iba miyoi babu minung si ga loina sanghala iba khongjang akoi Dildal Upadhyay gi 100 years centenary celebration chathari mahidai da akoi gi di yamna akoi gi tola taraba sing da gidamakta yeng changba mokoi gi seba tawbiba moi help tawba haiba wakhalon si akoi masida sahi si chathari aduna akoi na mioi bagi minung si galuna chathari ba sigumba khongjang apun ba bharot asi amasung manipur asi aduga akoi ken asi transform tawla se na changchal iba khongjang sida di makoi ngasai gi हानगी ऑल सिस्टम अदो मांग्रनी अनोबा बीजेपी की वेब अमना नोंगमो नोंगबी हुजिक सुम अकोई केंद्र से ओके अजाना बीजेपी की वेब मा लाकने हबे वफम जुदा पिरि अदो हुजि एक्जिस्टिंग अकोई एमएलए ओरेबसी स्पीकर ओइना थौ पुरी बनी हुजि लंबी सड़क से पाकथोकपगी थौ मयाम कन पाइखले अदुगा हुजि फावदा अकोई केंद्र सिदा हौकिबा एमएलए सिंगसिना साकिबा अखोगी मल्टीपर्पस हॉल हाइतर कम्युनिटी हॉल मैम सिंग पाइखलकपा अदुगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पाइखलकपा अदुगा एजुकेशन सेक्टर द बिजिंग संगबसी याम फजना संगे हबगी वफम अमदी थंबिरी अदुगदी हजिक लेब एक्जिस्टिंग एमएलए सिमा इंथुनबो होनबकांदा मसी अखोगी प्रजागी कनोसे रेस्पॉन्स करम फिल्म दले हबदी प्रजा सिंग समासे तसिन पामद्रे की फिल्म से लेब्रा अदुगा माना तौरे हबे थौसे तौदेना लेब्रा कमाय तबो मसी यामना ओना तेनबो वाफम अमनी हाइबदी कम्युनिटी हॉल साबसी अखोगी प्रजाना कैदमोइदसु कम्युनिटी हॉल से प्रायोरिटी नते मरमदी अखोगी खुंगंगी लमदमददी मागी सुमांग संगोई लेजबनीना मागी तौफम थोकपा मैरिज सेरेमनी ओइरो
aduga srada ceremony oro any ceremony tawba matamda mai magi sangoi da sumang da loina tonglo bang haktani masi asidi lampak amasu arembada sajalaga mangaga leire amarom da asi afaba mawong da sinaba yagadabani adubu huji oiriba condition sidadi prajada kana ba utility service pide multi purpose hall ina maming thabai wani multi purpose amata oide karigumba aduga hairi basing asi lambi pakthok pabu oiro lambi semba oirasu maram zadana pakthok sanba sarkari order notification thoktana toksanba aina tawninge da pakthok toksanba asina maram oirga prajagi manung da khoisong na ba yana da marmaring toba yamna pik thana lei aduga lambi sema ibese hozik bharat ki amasung manipur gi amasung akoi gi kendra gi lambi sema ibese prime minister's gram sarak yojana PMGSY haidana matam amada akoi gi atul bari baspai na paling ida hogdo adugumba program du degi scheme molak du department oina leraktana paisa si lupa crore thadare aduna hairiba potuna sembani mahak local MLA gi phirkhau dei puthokra sembana te makoi di thika laujabani aduga laujabani makoi gi ahen potna te masidi matam matam gi matungina sidagi hena phaba kya lakani aduga community hall sangaba bu akoina masina development ni haina akoina lauragadi masi parjana masida priority leite thakna ba ising piba labukte ising piba la ithei lokong piba ising chawrakanda phajana ithei lokong sembidana lau ga thumjandana manghan ba punamakidi amta yengdra community hall sangaraga leibasina di sahi mari mangai mamangda saba community hall si sangadri bhot lakpa ngairaga bhot meada sanga sane na suba ngaira sahi mari mangai mamangda saba community hall bu hoji phawba sangadana kaim kanhan mi jangba yadana lei aduna sidi bu karama makhalgi community service no public service no ayam ngaji odan community hall especially rural areas sing di masigi significance important yamna na leite habani madu muta aiba thadaba sel thu madu akogi basic needs mayam da thadabiu habani adu especially impan manungum na akogi lamtung akogi leijadaba khudong sadaba gi oi ragadi community hall si yamna maru oi habani adu hausi akogi rasidi wala ayamana MLA minister ayamana community hall masing sabram de satna be wafum de adu ozagi concept yam clear obe male rural areas di madugi mohota kogi atopa mayam am da thadaragadi hena fagani habe wafum de wazadu bu yam nalur de wakhlon am fajere concept am fajere wakhlon da rasti tawge project miyam gidamok ta seba tawge ne tholok padi hore adu ozasi BJP gi ticket tanarim de BJP de me mari mangam musu leire plus ori films da ticket si phangada phangoi drive se mi ama khatang da pigadam le masi chamam na bum le oza ticket phangane se thaja bi lebra ado in case phangdraga di BJP se gi tuk tere kamai tu tin masi mayam na su adum hangna bo wahang am oi yes BJP si da akoi kendra si da mi mari manga tanari yes sume adubu ai masida soidana aina ticket phangane haibagi aset pa thaja balai maramdi karigino hairaga aina yamna puksel serna ngasai ngasi ngarang gi nataba mamangdagi hauna aina ngasai gi yalan bada ikoina ngasai gi Banaras Hindu University da tamingai de hauna ai je kano si akoi gi mafam aduda Banaras Manipuri Students Association ji ju ai general secretary ojere aduga mafam aduda leramba chhatra gi sangstan ke asu tinara lai aduga loine na akoi ai kendra gi local club singa han adum samnaraga lai aduga ai isamak si hoji sports ta pamjaba imung amadi horakpa sports family amadi horakpa maramna ngasai gi leiriba kendra gi sport club mayam si gi adum samnai aduna admai samnara lakpa sina hojik su ai Manipur Squash Racket Association gi su president ojeri aduga Manipur Olympic Association gi su one of the IC vice president ni aduga loina na ai parja sing sina ingonda ngasai gi hujik hanagi aina retire tawdringi mamang sahi ohum mari mamang de hona praja sing sina ingonda nang retire tawragadi laipak ki seba to bida ba yaroi maike gi seba to do yaroi haiduna aibu nuksi bi ba aibu masak khangbi ba mi kya ma lakpa lai adu moiga tanaro matung gadi aina handaki khongthang se kharaga yangna kharaga henjana thangenjari ibasi gam ngaji ozagi akhogi hana public service ki career du gi mathakta praja singa pulakpa sports ki lamda pulakpa masung praja myam gi akhogi ozabu project tawduna ozana mot sinduna akhogi awana myam si development ki lambi distinction biu habigi posak myam khak leire aduna di BJP ne yangtai si mage personality profile amasung public ki popular support amasung winnability factor myam duduni hai film sing si yangadi ozagi si ta sinha gi chance hebani koi ticket phangbusu obiu matang sai break malu ke break ke matang da koi thuna jarke impact news ki aspiring candidate Beneath 100 meters from the Earth's surface,
naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Breaking Matung the member of Kanataram Osiri Atom the Imri aspiring candidate in 2017 Mikhail Mari Lenina, Equigi, Mirip Ogedabasing, Namakogi Kari Wakalon, Pauri, Amasung, Karma Pandam, the Karma Wakalon, the Mikhail Sitin, Gadu no Habigi, Makogi Wakal concept ideas in the Prazamiam, the Tanzabagi, Adubo Makalgi, Equigi program Omni, Ozabo, Aku Makata Mukazini Musi. Yes, a concept Pazakare. The Karigam Rasi, the Kundaning Burobi Wakan Tambigre, Punamu Tambigre. Otherwise, a quickie, Praza section, I am some Hinabusi, according to Maramutation Tazamutanda. I police were missing in the boat labels, Ikakan, the police was in the command of the Nukan, tiny, Masima Tandakari having. Masiki Batansi, Madu general concept, Amani. Adubu, a quickie, Darkar or Bamsum Miam, the young, Ibasi Hosik, a quickie. Madudi Yamna general Oigre, Maidu Masakanga Mini, Midu Masakanga Kanda, Nasagi, I Isamaki when I Hajaragadi, I had Nasagi profession to the Lejerubaki Wani. Han but the Tobal College lecturer Amoina, Sahi Mariga Tatarsu, Tobal College, the government had converted Boga, I geography lecturer in Jeremy. Adu Lunella Adu Marak Adu da Parika Taba Kotpa, Tawadu the heck, Akogi Canada. Akogi Manipur Civil Service ki parikadu de MPS taakib de ai police oi gibani aduga hujik parja matam magi wakhalon si ga yamna hujikti khenare hujikti parja sin yeng isi magi service tu bunatre mi du bu yeng mi si karma makhali mi ne de ai hana angang wan nge de hona ai iba khotpagi thabak kaya tore 1969 da akogi kano Manipur na state demand kana kakhalpa matamda pabong prajatantra gi cover da aina class 19 taming da aina bharat ima Manipuri gi su imani kana sentimental oiba article asoba ma I matam du da oza professor Nauria sana jawbana ekoi science amsu mathematics gi som high school ozani mana pabat haidaraga hai manglam jong nang parikha tharoi do bra aida oza kai dor gi hai kan cover ngasi di pumchai chai le hore na hai matusu yamwana अकोई न पोराबी दी इजरा का सोमुंगदा अकोई की लेटर बॉक्स हमदा ड्रॉप तो होरगा आदब योरगा अंदा एडिटोरियल न एडिटर न इपारगा न कोन था हैप्पी रखपनी अदमाई तो कुदरा अदमाई लाख पसिना अयाक्सी I myself is not only as a policeman or a teacher, I am a writer also. Aduna I isamak se hana as kano saying gilari um supong se 1991 da aduga ai gi ngasai drug am sungan mokal sing la thong no pambi duna ekona DSP oiring da in mau do leading da training am salu matam da ngasai gi halaga ngasai gi Manipur do oiring mi phibam si da drug ki matang da ihodra di na ina drug am sung aran mokal sing la thong no pambi duna sa haibi gi do matam do copy listing tok ni namasi listing tok si manung da listing om na parza da free gift da club da maina pai bi sing da ato pa naharon sing da loina aina free gift da listing ohum ma yen thokraga listing ohum ma na market da sakibani aduga handak su hairiba same direct asi second volume ju handak 2016 gi February da I puthok sei madu di volume khara thare madu su listing manga phong bada listing animu market da salaga okay ozagi ga wakhalon si sinakanda policeman amo ore na police oiruri haiduna hekta mayam na kiniri ba hat patu paka pakhotpa adagi mi bu tathi ta woina tobagi image su da praja mayam na hamne adu masi mi ka police amo oijaga su loina ma khenai ngasi boda track record phataba leite praja gi yamna sensitive oi praja gi damta sumaina akogi sports ni khangde like like sudan khangda awon ba prok tani khangda social issues mayam sangda yamna kano tobani na praja mayam na khangbi gani aduna madugi concept tu satna roi aduga madugi poto applicable oiro habani yamna phajaba wakhalo ne ozana thambi pose oza objing sai habi khre ithai lokhongi wafum ma habi khre education da khogi residential school gi wafum ma thambi khre adagi atopa mayam khakta skill development ki wafum ma habi khre yes yam maru ibungak tren su logje du oza makhata na 5 years oza se MP mo inen lor se akne MLA mo inen lor se MLA kan da di hojika harbe area dugi mata to over na bab kari kari no kendra sa ahung pi gi du se thazba pi gi du se prajamyam gi asa pi gi du masida ahan ma makta da ngasai gi aina haisaki ba chawlak ba framework ama akoi gi ithei la khong pi na labukta
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯃꯤꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯁꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯐꯤ ꯂꯣꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯧꯅꯥ ꯐꯛ ꯁꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯒꯤ ꯕꯦꯝꯕꯨ ꯏꯟ ꯀꯦꯟ ꯋꯥꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯋꯥꯛꯁ ꯌꯣꯠ ꯊꯥꯡ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯏꯕ ꯁꯟ 5-6 ꯁꯟꯕꯤ 3-4 ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯁꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯗꯤꯖꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯕꯤꯒꯤꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯎꯟ ꯍꯣꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯍꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯕꯦꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯛꯄ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯗꯨ ꯃꯦꯖꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯃꯥꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯤꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 25 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 100% ꯏꯖꯨꯀꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯂꯤꯇꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭रीडम ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯨꯅ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लेरबा मागी लिटरेरी नॉलेज लेवल सिन वांगबा एजुकेशनल वैल्यू माना वांगना माउंड लेरगदी मानी पर्सनल फ्रीडम सि लेगनी अदुना हयें भोट तसु मीना अमना इन्फ्लुएंस तौबि मुक्ता मसाना ओन जज तौजरगा अफबा मी नत्रगा पार्टी खलगा सोइना थादजगनी अदुना मरम ओरगा सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से तसेंगना पुरके हायरगदी सुमाय तौना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस and knowledge upgradation so that he will have okay ngasagi knowledge bank sila economic independence legadi tasingna mi mo na pokpagi wan thok arth leire habani masina ta hotna bayab hotna gani hamde oja du ngasi bawda hui minister oiba mla oiba myam singsna akoi centrally sponsored scheme mayam benefit mayam amaka akoi gi praja myam da phangada post loina phanganda ba magi near india ones mari mata or workers in the pv gi port amaka leiba adagi masigi matakta akoi gi local area development fund si yam open oina ai gi ccc na mayam da media da uthokna natraga magi kendra si areas da thetna khotna to bai wafum sam ude ओजा सुकेम एमएलए मोरगदी मजुगी हानगी लिस्ट तुदा दम ताकी दे रोजा मसी मतंग जे आई नमस्कार तौसरगे मरम दे हौजिकती करप्शन यादबा अदुगा पीपल की दमता सबके साथ सबके विकास हाइदना अखोइना वेलफेयर ऑफ ऑल अखोइना अखोइ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हान लेजबा फ्रेमवर्क तसु अदुगो ऑब्जेक्टिव तसु अखोइ इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी असिना ngasai welfare state ama purak ba haibani madugi damakta ne directive principles of state policy nam yaurisi aduna huziki makha satrak ma huzikna akoi gi modi ji na thora aba matam da matung da prime minister orektana huzi kanna sathara aba matam asida huzik corruption thingba aduga praja gi damakta sabke sath sabke vikas ina lakpa sida aduna huzikti na ngasai gi praja punamaksi ngasai gi makha dagi na amat middle class pausi maruina masi pukhalaga india si yamna welfare oiba akoina socially welfare oiba duga nungaiba leiba amu oina purakna baida kan honari ba sidaida ai puksel sengna saruk ya jagani welfare state ki pandam principle ideology concept punamuk to thabu in implement to buni habani aduga tasena mak ngasai haduk taba scheme myam se anak par karikra da mari mata khudong saba nepotism siumgi port se tawroi madudin namasi haijabani ozana haisi yam fajawa khalni oza state politics samu lage state ta oza si mla mon ka khre 60 mla mo mla mo bjp mla mo one le ne mr s manglem zo bjp mla from khundrak from ac kana haidrop ne oza madu dam bjp sarkar amasu orien sum khalasi manipur da so far after independence after statehood manipur da leba sakot khongthang gi lambi sa to kim matik name da lai backward chale 21st century da manipur gi ori film se lifam thokte gi wakhlon mayam pi 5 years government bjp government da oza se as a legislature government ki saruk am oina kari no manipur prokte ba ohung han makta
इम्फाल जिरीबाम रोड अमसुंग इम्फाल दिमापुर रोड असे मसे सुपर हाईवे आनमक्तद ओइहनबा अदु मसी मयाइद खाइदोगा गाड़ी नाकन नाकन अनी नत्रगा अहुम अहुम चलगा तरुक चतप याहनना अखोई सुपर हाईवे न थुना कनेक्ट तोबा अदुगा लोइनना ngसाइगी रेल अमल फाउर इबसी याम थुना मसी इन टाइमली फाउन बग स्टेप याम थुना लोखतपा लोइना लोइनना कैपिटल ओइरिबे इम्फाल असिगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स सिंग असिगा ngसाइगी मसी सुपर हाईवे न समनानबा लोइना सुपर हाईवे न समनानबा अदुगा लोइना लोइनना सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स सिंग से यामना हेना फबा स्टेट हाईवे सिंग लोइना थुना समनानबा अदुना मरम मसीगी मरमदी करिनो हाइबता सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सेन धुमगी अमसुंग समाज की खुनाई की खेनब मयाम लेरिबा कम्युनिटी अमगा अमगा फाउनदब मयाम लेरिबसी थुना फाउनन हनगे हरगदी अखोगी याना फबा कम्युनिकेशन सिस्टम अमल की दरकार लई अदुना हाइरिबा कम्युनिकेशन सिस्टम जिगा लोइना ट्रांसपोर्ट सिस्टम अम दरकार लई अखोई मणिपुर हुजिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेत्रे अखोइना अंगांग ओइगेदा सिटी इम्फाल सिटी ओइद्रिंगेदा सिटी बस सर्विस लेरमी बस सर्विस फजन लेरमी हुजिक बस सर्विस लाइन बस सर्विस पूरा मुतख्रे अदुना याना थुना लंबी फानबगा लोइना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हिंगलनबा अदुगा सेल इसंग चंगदना पैसा यामदना उरकुलदगी नत्रगा जेसामीदगी नत्रगा पारबुंगदगी नत्रगा तमेंगलोंगदगी थुना थुना इम्फाल नत्रगा मागी योंगनिंगबा मफम पुनम योहनबा अदुगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अमा याम फजना सेमगतपा असिना तौरबदी अखोगी कम्युनिटी लाइन समनगनी मफम फंग पोचिंग लाइन इम्फाल योरकनी इम्फाल लगी एनीवेयर थादोखिब यागनी अदगी मोरेगा अखोइगसु यामना थुना पुंगाय अमगी मनुंगदा पुंग मिनिट निफुंगाय मुंगदा योबा यानबा अदुगु मखलगी रोड कम्युनिकेशन अमसुंग ओजाई कनेक्टिविटी यस अमसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर द मीडियम स्टेट की वना ओके ओजाई नोंगाजे अखोगी इंफ्रास्ट्रक्चर का कनेक्टिविटी के सियाम मरुइबा एरिया हम खक्ता याम फोकस तोगने वफम थमग्रे अखोगी लेरिबसे अखोगी टूरिज्म सेक्टर ले अखोई बायोडाइवर्सिटी यामना रिच बायोडाइवर्सिटी नि अखोई कल्चर ले अखोगी स्पोर्ट्स की पावर हाउस नि सिमा मैम सिंगजा अनएम्प्लॉयमेंट असो प्रॉब्लम लरी हाइबा एरिया सिंग सिगा लोइना लोइना अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सदी करी मिजेंग थंबिगनी यस याम मरुइबा यस हुजिकी दुसु यामना मधु आइगी एरिया सिंग आयावबनी आई हुजिक खिदंग अदुगी दु लैब आउट तो होरे अखोइना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जी नहाना 2014 दा नरेंद्र मोदी जी की अहानबा बजट यावखरबनी 100 करोड़ सी मसी आई याम साथिना नुंगाइबो पोई मरमदी हानदगी होना अखोइसु आइगी वाखलोंद मसीसु आइगी मरु अपांगसिंद मणिपुरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मदरका लेसी आई हानसु दुम हाइजरगा लेबनी अदुना अखोइगी बीजेपी सरकार लापतरगी मसी याम थुना बाय एनी हाउ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से रन तोहनगनी अदुगा अखोइगी लाकदबा अखोइगी कनो द टोक्यो ओलंपिक्स ता मणिपुर दा लेरिबा कनो सानरुइसिंग यामना थुना मागा माना सानाबा स्पोर्ट्स की लेवल खरदुला सेमगतलगा टोक्यो ओलंपिक्स ता अहेनबा ओलंपिक मेडल फंगनबा लाकनबगी टारगेट अमा थमगनी थंबगी वखल जु एंगोंदा लेजै अदुगा लोइना लोइना ना टूरिज्म सेक्टर असी यामना वेरी इंपोर्टेंट नि टूरिज्म गा लोइना ना अखोइगी मणिपुर की तू खोंगपा तुरेन मयाम असे पुन्ना मणिपुरी इकोलॉजी असी अमसुंग एनवायरनमेंट से सेमलगा मणिपुर दा इको टूरिज्म की यामना चावना अमसुंग स्पोर्ट्स टूरिज्म ना सिंगबा मयाम अमा अखोइगी डेवलप तोबा याबा लै अदु अखोइना मरमदी गोवा गुंबा स्टेट ना इंडिया के मनुंग ख्वाई पार कैपिटा इनकम वांग्रे अदो मणिपुर सु नोपो भारत से लेबा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंगा समनरकदोबसिना मरम ओइरगा मणिपुर याम थुना टूरिज्म सेक्टर दगी असो सेनफम तानबा यागनी हाइबगी आइगी मधुगी विजन अदुगी मधु उजै अदु मधुगी जु अखोइगी प्लान सिदा आई इसामंगना करिगुंबा लेजिस्लेचर अमा ओइदना मणिपुर बीजेपी सरकार सेमक पतारगदी हाइरबसिंग अदु यामना क्लियरली अखोइ मधुगी विजन अमसु मधुगी कनोदो अखोइगी प्लान पुथोक्सर ओजा याम तोइना मणिपुर थिंगनबसे अखोगी सेंटर द डिपेंड तब सेल थुमगी नि खंगदे अमगी नि खंगदे मतम पुनम द सेंटर द डिपेंड तबगी कल्चर से वंस बीजेपी गवर्नमेंट लाखगदे पंगन कनबा सेल थुम दगी शक्ति दगी हाइबंग अम्बा तोबंग अम्बा नुपा थोक मतिंग थोक अदुम दम खंगी गवर्नमेंट अमका बीजेपी ने लागदे पोरपंग नत्रगा ऑलवेज बेगिंग अखोगी हैंड दो मधुगी कनो दो लिकलम दो मखना दुम चथक ने खनब्रा मसिगी मतंग सिददी हौजिक बीजेपी की सरकार से सेंटर द लाखबसिदा नीबगी वाफम सि लेररो हौजिक सि सेंटर का स्टेट का अनिसी समनदबसिना मरम ओइरगा मसी खाइबुंग ताबनी सेंटर दी लोइना पिधरिबनी होजि उजिक्सी हाइबदी मणिपुर स्कीम क्या पिधगरे हाइरिबा स्कीम सिंग अदो अखोइना सेंटर दना सरकार अमा लेबा लमदम सिना सरकार लोकल गवर्नमेंट अमा लेबा सिना मरम ओइरगा मानदबसिना मरम ओइरगा
स्कीम मैम से एग्जीक्यूट तौबदी अदुगी एजेंसी दे स्टेट गवर्नमेंट ओइबा अदुना मरम ओइरगा मन एग्जीक्यूट तौदना मैम अमा ओजा हाइसिना ngasi सेंटर पिटर अदु हौजिक सेनफम की मतंग से सिदी नोंपोक भारत सिदा अमसुंग मणिपुर सिदा भारत ना सेंदुंगी फिल्म से फगलिंग इदा पीधरगे थबक नोइनबु फजना तौरगे हायरगे पीधरगे न लेरबनी समना हरबदा नंगौद्रिगेदा बीजेपी की गवर्नमेंट अमा सेंटर दा मोदी जी की सेमक मतमदा खंगौदना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमा सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमा नेशनल यूनिवर्सिटी पीरगा हुजिक फाव अखोइना लौदना लैरिबा सेदा लमगिनी अदुनी अदानी लैनरिबसे यामना मसे लाइबक थीबनी अदुना पीरगे न लैरबनी अदुना अखोइना तालिबा डिमांडो अखोइना थबकसु फजना फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेना करप्शन यावदना अखोइना सिनरबा अदुदी मोदी जी गवर्नमेंट सिना सोइदना हेना मरांग काइना पीदरकनी हाइबगी असेबा थाजबसि लैसे ओके ओजा याम नुंगाइजे याम नुंगाइजे दुगा अरोइबो ओइना कोइ मतम सुलैसल अबनिना हबिसि अखोइगी बीजेपी की एस्पायरिंग कैंडिडेट खुनराकपम इसिदगी बीजेपी की कैंडिडेट अखोइगी मिरेप ओइगदब मिरेप अमु ओइना केंद्र सिगी प्रजा अमसुंग मणिपुर मियामदा करिबा वाफम खरंग करि फुंदुकनिबि लै हौजिकसि अखोइगी भारत की सेंदुंगी फिबम जु फारी अदुगा फगलई अखोइगी चाइना दगी अखोइना अखोइगी प्रोडक्शन हेलए हाइदना कोरियन टीवी ने बुलाओखरे अदुगा पाकिस्तान टीवी ने सु इंडिया न तौरिबो मोंगसि उबदा मोदी जी लागै तौरि मोंगसिदा पाकिस्तान की मोइगी गवर्नमेंट भाव मोइ पाकिस्तान टीवी ने भाव हनन मोइगी की मथक्ता ngang इंडिया बु थागलगा अदुना हौजिक मणिपुर प्रजा सिंगसिदा आइना हाइजनिंगबा अमसुंग आइगी केंद्र की प्रजादा हाइजनिंगबदी असिगुंबा लाइबा मथंगी इलेक्शन असिदैदा मणिपुर सिदैदा बीजेपी की सरकार अमा पुरंगनबई तौना मणिपुर प्रजाना बीजेपी दा वोट पीबीबा अदुगा लोइना अदुगुंबा सरकार अदुदा याउनबगीदमक्ता अखोइ खुदाफम केंद्र गिसु खुदाफम प्रजा सिंगना अखोइबु नुंगसी बीजेपी बु नुंगसिबिरगा अखोइबु थागत पीदना बीजेपी की अदुगुंबा सरकार अदुदा याउदना भारत की असोंदगी येंगाइबा नोंपोक ओमदा येंगाइबा मियेंग अमसुंग मणिपुर नॉर्थ ईस्ट येंगाइबा मियेंग असिदा ngसाइकी अखोइना लौबा याबा खुदोंचाबा पुनमक लहौदना अखोइगी प्रजा की पुंसी अमसुंग सेंदुंगी फिबमदा अदुगा लाइक लाइसुगी मतांगदा टूरिज्म पुनम अहोंग पुरकपसिदा अखोइ याहौरसी हाइबा वाफम असि आई हाइजरगा आई प्रजादा मा अखोइ बीजेपी बि नुंगसिबि होइना आई हाइजनिंगी ओके याम नुंगाइजे तसिंगना हाबदा ओजागी वखलोनसी सेनाकादा बीजेपी दे भोट पीबीबनी ओजादा भोट पियोबनी याम नुंगाइजे ओजाना ngasi हाइबिखिबो फम पुनमक अमसुंग थाजगिबो पिखिबो खुदेमुंगतो अखोगी लाइव फबा हेक्टारे ngasi इम्पैक्ट की व्यूअर्स मरोने एस्पायरिंग कैंडिडेट व्यूअर्स खुदिमकना ngasi प्रोग्राम असigi ngasi कैंडिडेट को उनजबसदा कैंडिडेट की वखलोन concept idea मस्त यानिंगबो यानिंगदा अमसुंग सजेशन सिंगबो पुनमक अखोगी इम्पैक्ट टीवी की अखोगी email impacttv@gmail.com अदुगा अखोगी फेसबुक अखोगी पेज ता www.facebook.com/impacttvmanipur कमेंट अमसुंग सेशन पीबी याखनी अदुगा ओजा याम नुंगाइजो अमना ओजाना ngasi हाइगी पुनमक्सी एनी टाइम एनी प्लेस ता हाइबा अखोगी YouTube हांगदो येंबो याबा लेबिना अखोगी ओजागी कमिटमेंट से सोइदना पिरकने हाबिगी थाजबसु लै लोइना ngasi एस्पायरिंग कैंडिडेट ता अखोई ओजामंग लेनजावना अखोगी लाकपीदना अखोगी वखलोन म्याम खकदा अखोई प्रजादा रिच आउट तोबिबगी दमुता अमुखाना थागस फोंदोक्सरी साजमी थागसे लोइना मियेंग ताबि पुनमक्तगी काइननबा याथनिजरी